lagip ti napalabas. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biyagita ket impatulod ti pagayam ang nagpailingad itinagan a Marife. Manipod probinsya ti Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saak kadagiti makunkuna a NBSB wenno no boyfriend since birth. Adumat dagiti nagararam kanyak ngam kasla mabutengak a maki-boyfriend. Agingga adimteng ni Jomar iti biag ko. 2 taon mimat anagayan ayat ka ni Jomar. Naragsakak iti relasyon mi. Ti amok idi kat ison ti lalaki a kagasat ko. Ison ti lalaki a makadennak aginggat tong palbiag ko. Banag a nagbiddutak. Katap no nalawag ti amin, rugiak nga roden ti agsalaysay. Wan gayam, sa anak ang makigidan kada kayong agawid, friend. Ay, apay ngay? Sukunin na ka ni Kevin. Wan, nag-text kami ni Tay. Naku na, dagasan nak dito'y office. Okay, fine. Ikaw na ang my boyfriend na may sasakyan. Ah? Sika talaga bakla. Ay nanda kami laangan ka ni Marife ti awan taga-sukun na. Ang amanyangay nga ruwan, ganyan talaga ang single. Di ba, Marife? Wen nga rod bakla. Ay, kaanutan to nga tamot ang maadaan iti boyfriend. Di ka man, friend. Kat no damag ko nga adu ka no ti agar-aram ken ka. Apay, awan pay ka dinapilim kadakwada? Ay na, no aklunan ni Marife jay sutor na. Ay, siyak tulangan ti magmag na. Ay na, kakaasi akmat. Angam sa bagay, awan matlogan ni Jomar apang sukon na ken ka, no bilang laeng. Dahil dyan, ano ubad na ka? Ala, daytoy. Di mo man lang malaplap daan ng tangiwat mo, bakla. Ay nagtal na ka man, amang anod da makangun. Ay naman problema, ora ada makangag. Ako lang naminin ani Jomar. Iti kasta, adamatan mang suksukon kan ka. Ken, adan tumatan pakilugluganak. Kasjay! Hay, naimbagpay ka ni Julie. Nasarakan anti forever na. Sana all, kunak man latan. Kat, ado mati suitors mo. Adda pa'y foreigner. Sana yan. Ay, true. Aduda Angam, saan damat agwapo. Akas ka ni Jomar asutur mo. Wes ako type sa kanila. Di ka man nagpili-pili. Ay na siyempre, pilik at talaga jay guy a deserve na ti pamatag ko. Iso asi ka, aklo na mo ni Jomar. Panagkunakit na singpet. Gentleman, ken kang runaan na. Gwapo. Sika talaga. Kaya po lumatibagbagak. Aklo naman. Tama nga no, sana makauray kat siyak ti arman na. Ay, in 1 minute, datan ko na kon. Anya, ay sika talaga. Tila ibagbagam. Manumatan na bulan tinapalabas. Manipod nagdatonakan ka. Maging gaita, jagan mo, nandanamnamakan ka, Marife. Jomar. Sana parikot na ita kanyak. Ay ayatan ka unay. Isong aguray agingkat aklunan na. Jomar. Makita ka man, kan mariknak anapod no ka kanya. Iso nga ita, aklunan ka. Kaya't mo asawan na. Datan? Agyaman ako, nay. Agyaman ak tayo naklon mo ti ayat ko. Sikati umuna ang boyfriend ko. Katsapay lang ko ma, tadi naktulukwan. Di naktupaldaangan. Sapay ko ma, ta saan nga agbaliw ti panagayat mo kanya. Kansapay lang ko ma, tadi nakpagaramidan iti saan anasayaan. Ikarik,
Saan to Apolos ang mapasamag dayta? Arami nagtamin. Tapno saan mat ngagbalaw ti panagtalag mo kanyak. Di kanto agbabawi iti panangaklon mo kanyak, Marife. Ikarik dayta. Ang kasanugayam ni Hana. Di matimbaga ko ngawan kamin. Winaswas min ti relasyon mi. Sakbay ti panagabrod na. Isu nga awan ti rumbang pagdanagam. Sikante ayata kita. Kat panagnagakkan ka dayta, Marife. Asino, dyan ang itulod kan kay Dirabi eh. Ni Jomar nanang, ay ungayam, jak matan na ibaga kada kayo. Agayan ayat kamin kin ni Jomar. Ha, kinapudlo na, doa bulan ng tinapalabas, manipod inaklon ko. Kasta ka di anak ko, ay katuan na, agam akuray ka. Ni Jomar, dyan ako ng kanyak iding at dakayan ayat na nag-abroad. Saan ka di? Wananang, iso, ngum kaayan ayat na ididayjay. Sakbay ang nag-abroad di babae, nagwinaswas da. Kasta, bala uray agayan ayat kayo. Di mo lip-lipatan, di ka na ayon ko nga ibilbilin kan kanak ko. Nang runa kat itakala ang amaki boyfriend. Di mo ipaay amin a panagayat mo itidayjay at Jomar. Adalom kumapay anaimbag ti husto a kababalin na anak ko. Wananang, awan tirumbang apagdanagan nyo. Ay ayatek ni Jomar. Kat amok akas tamat kanya. Agyaman ako na itiregalo nga intad mo kanya, Jomar. Awan na nyaman na. Sikakid di man. Magusto ko na dayto ako antas kan earrings. Siguro, nangina dayto yan nga. Agyaman na, no magustuhan. Awan tinangin na kanyak. No para iti babae nga ayayatek. Di sa maruno kadya itong sing-sing. No, umanagot ka. Ha? Sing-sing ko na? Wen, mariknak nga ayatan naknat. Iso ang masigurado asaan ka ngagkad-kad. Ha? Kaya't mo asawan? Agkalay satan? Wen nolakid dito manugot ka. Wana, asino ngay mati babae nga agkad-kad iti dayta. Anya? Agkalay sa kayon ka ni Jomar ko ng friend? One friend. Ay, sana all friend. Umun-una ka pa yan nga agkasar nga may tisyak anabayagan nga da boyfriend na. Ang itapay laang, kablaawan kan friend. Congratulations! Nagsapa matanday ta, friend. Katwan sabalin tumanan inton aldaw ti kalay sayo. Saan ton congratulations ti ibagak? Anya nga eh. More kids kunakton. Anya! Sika talaga. Agpada kayo kinibakla. Kastamat lang tibagbagana. Nagpintas matan dito, Jomar. Siyempre dito iti kapipintasan na lugar. Para iti agayan ayat akas katata. Umay ka, mapantay dya banda. Napintas ti view ijay. Okay. Okay. Agtugaw ta dito Wow. Nagpintas ngagpay sa TV, Jomar. When man, kasmat lang ti kinapintas tindong biyak. Adandanin agbalin nga asawa. Sika talaga. Katuin man, sakit din? Agyaman ako na, Jomar. Napanagnagakon at talaga nga ayatan na. Kurang pa'y dagito Marife. Makitam, kan mariknam ton ti pudpud no panagayat ko. Inton agkalay satan. Matumpal tunday ta, iti kabitan a panawan. Okay kadikan ka. No, dito ita na maturog ita arabi Malam nga minan. Mangan mo awan maabutan ta ita abas nga agturong ija Isabela. Masapa talatan inton bigat. Awan parikot iti dayta.
Okay lang, basta kadwa ka. O sige nga, Rod. Enjoy yung tati agpasyar, Marife. Ay, nasayata simrag ka ita, friend. Una, Oh, apay nga awan kay di biyernis. Di ka pa'y nagte-text, wano agchat no sa dino tinapanam. No agang anges ka pa'y wano anya. awan nga min signal itinapanan mi kinig Jomar, bakla. Ay, no kasta, nag-date kayo manan ka ni Jomar? Wan, nag-date kami. Iso asa anak asimrak idi Biyernes. Sana all ko namon, amok matlaan nga isot isong bat mo. Ay, no. Saan asana ulti ibaga? Anya nga ron? Mag-ingat ka sa boyfriend mong babaero. Anya? Amo matan kanya, nalaingat nga gimbistig ka. Iso, ama-amuak, dagiti saan arumbang, ama-amuan. Anya ka din dahit ang ibagbagan, friend. Ay, jak pa'y kayat nga ibaga ita. Kayat ko pa'y apanagnakan, no pod no timang mangag ko. Ibagak tumitlakan ka. Apay nga taakas kiti bagbagan ni baklay di kalman kanya, friend. Ha? Pampanunutak ngamin. No apay akas di mo't kang timbagana. Jay ka di naibaganakin ka, panagnakan na pa'y nga umuna? One friend. Kastonay, nakita na kano ni Jomar, ili di na minsan nakalman. Adda kano kadwan a babae. Anya? Iso tinakuna na kanyak, friend. Kat no saan ka nung agbidot? Iso dayjay tay babae nga ex-girlfriend na. Jay ngay nag-abroad. Kaslahana, kunana idikalman. Anya? Agkadwa kami mo't kini Jomar idi Biyernes kan Sabado. Kat Lunes ita. Domingo idikalman. Kaya't naasawan, nagkadwada idikalman. No saan ang nagbidot ni bakla iti nakita na. Anya? Itay kapay apalpaliiwan, anak ko. Kaslasaan ka makaid na. Nanay. Oh, apay. Adda ka di parikot mo. Ibagam kanya, kanak ko. Diyak namin makontak ti cellphone ni Jomar. Manumatan nga aldaw. Anya? Madanagan ak nanang. Diyak amunoan niya ti aramida. Nang runa idinadamag ko anak kasublin dito Pilipinas jay ex-girlfriend na. Kun adda na kaibaga kanya. Nakita da ida nagkuyog ijay ili. Anya? Diyak kaya't apat yan. Gaputad da pa nagtalagkukan ko na asaan nakalukuan. Oh, apay nga ay agsangit kamutin, anak ko. Sa balit ang parparig na kanya. Diyak ka muna niya taramita. Diyak kaya't apanunutan alukdukwan nak ni Jomar. Ngamday tatag parparig na kanya, nanay. Ay, napan ka di iti balay apag-abangan ni Jomar? One friend. Ngam sigon iti landlady anak kasarita. Idi na minsan pa'y alawas apim manawan ni Jomar ijay. Anya? Kan may isa, napanak iji pagtrab-trabakwan na. Nakunada kanyak anag-resignan. Oh? How come? No sa anak nagbidot. Nagawid iji lugar da. Pampanunutak ang mapanak iji lugar da. Kaya't kula kumama kasarita. Uy, agsangit ka matan. No kaano nagplano kami para itikalay sa amin. Isumat ti panangrugi ti panubok kada kami. Tsaka muna niya ti aramida. Kaputa pulos matadyak nakasarsalita ni Jomar. Manon alawas. Tsaka muna niya ti rason. No apay anaaramid na kanyak ti kastoy. Ay na, anak ko, pangasim ka di. Mangan ka. Awan ganas ko ang mga nana. Mangan kailatan. Mga nakdulatan ng mabisinak. Ay, saan mo kumabaybay ang tibagim, anak ko?
Kita man day talangam. Nagdakulan ti nagbaliwan ti pamagim. Kibutong ka. Nanang, Kan maysa, nagunugan da kita matam. Amok nga agparparikot ka, gapo iti agdama sitwasyon mo. Ngam saan mo kumamot abay-bayan ti bagim. Nanang, Saan ani Jomar ti makagapo, tapno baybay am ti bagim akasta. Ad-adakit di nga ipatag kan ayatom ti bagim anak ko. Pagyamanam kit di, tanakitam ti kasjay nga ugali na, ita tasaan kayo pa'y anagkasar. Nanang, Ipatag mo ti bagim. Saan asika tinapukawan, nudikat ni Jomar. Ay na, pudno ti imbaga ti inam, friend. Friend, Saan asika tinapukawan, no dikat ni Jomar. Aklo num latan asan ada kayo ti para iti tunggal maysa. oray anya ti aramida. Jak maliwliwan ti bagit, Julie. Ay ayatak unay ni Jomar. Iso ti damo nga inayat kan impatag ko. Amok day ta, friend. Ngam no talaga anapudnuken ka ni Jomar. Saan nakakumabas talatan pinanawan? Isu asaan kan amang namnama nga agsubli pay ni Jomar ken ka. Gaputa tinapudno a lalaki, awan ti ilimod na ken ka. Anya? Mapan ka talaga iti lugar da Jomar? One friend. Kayat ko lang nga amuan. No apay an aramid na kanyak ti kastoy. Ay na. Dayta nga inaramid na ken ka, friend. Pakakitaan asaan anapudnuken ka. Friend, Mapan ka iti lugar da? For what? For closure? Ay na. Ti lalaki akas ken kwa na. Saanen anas ken pay dayta closure dita. Move on. Lipata mo day a lalaki. Pangaasim, friend. Kitaan talangam nagbalin kan akas la hagard. Or no man tabagim. You deserve better kunak manen. Apay, saan ka kadi asumra kita, anak ko? Wananang, saan? Tapay, anya ti aramidam. Wano sa dino ti papanam, ta saan ka asumra? Agbiyahe ak nanang. Mapanak ijay ayanda Jomar. Kayat ko ang makasarita. Anya, Di kay madanagan nanang. Kabailak ti mapan nga oray si Syaklaan. ay na anak ko. Husto ko man. Anya kamutan. Isagsagmak mula ang tibagim iti kastangar aramidam. Nanang, Saan na ka nga ay-ayatan ni Jomar? Iso apang nga asim. Husto ko man day tangar aramidam. Mairamraman pa yan ti trabahom gapulaang iti dayta. naimbag nga orasyo, tata. Kastamit kan kabalasan ko. Anya ti masapul mau. Salud-sudak la kuma. No am-amuyo ni Jomar. Sigun iti bakat nga adda tersena na nagsalud-sudak. Dito'y kano ti balay da. Ay uwan balasan ko. Siya ti ama ni Jomar. Kapay kaday. Anya ti masapul mo kan kuana. Kaya't ko la kumaama kasarita. Ay, adami na pananda iti kaayan-ayat na. Madamdamada pa'y siguro asubang pagbalasan ka. Kaayan-ayat? Uwan. Nakuna na itay kanyak ako yugan na ni Hana ama panagpa-check up iji ilay. Ay, masikog ngamin. Anya? Umunag ka pa'y balasan ka. Mangisagana ak iti merienda. Kabayatan ti panangururay mo kadakwada. Apay ngay may kapayla dito'y Marife. Anya? Saludsudan nak no apay nga mayak dito'y. Anya klase day ta saludsudan. Anya?
Awanan kay tibayin. Di mo inikan patag ti kinapudnokan ka. Pakawanan ako, ma. Amok, nasaktak ko na tirik na. Ayatan ka. Ang manipod nagsubli ni Hana dito Pilipinas. Nagsubli ti siguro pa nagayat ko kan kuana. Awanan kay tibayin. Lukas tamat lang. Imbagam ko makanyak, ididamo pa'y lang nga dalata pa nagayat mo kan kuana. Iti kasta, sa anak ka nang namnamakan ka. Pinanawan na kakaslawan anyaman na. Nagplano talaga kalaysa. Nang namnama, ngam kasto'y gayam taramidam kanya. Kasi tinapanak. Pakawalan na ko, ma. Aklunan ta. Sana data tinaikari ditong galmaysa. Ayat at unay ni Hana. Katjak kabailan ang mapukaw itibiyag ko. Anya. Ay, imbagakmet ngamin ken ka nga uray di kan mapmapan. Na imbag kumamat no imbagam kanyak taadda kaduam anapan. Sanan, friend. Jakmat kaya't ama isturbo ka. Tinapatag, nakasarita ko ni Jomar. Lipata mong dayjay. Kas iti kanayon mo nga ibagakin ka. Anya kamat. Saan ama ikariti lalaki akas ken kwa na iti panagayat mo. Ag-move on kan. Saan man na dayjay lalaki ti makagapu tapno kas tamblatan? One friend. Amok anarigat ti manglipat iti may sa atao. Nang runa no inayat ken impatag mo iti napudno. Ang amok kabaalam dayta. Carry mo yan. Narigat at talaga, friend. Ngam aramidak ti amin. Mailiw-liwag ko lang ti bagit. Amok adumtang to ti aldaw. Malipatak ton ang maming pinsan ni Jomar. Nagsakit ti inaramid ti kayan ayat ko kanyak, Miss F. Ni Jomar ti makuna a first love ko. Isu akas taunay ti sakit tinakam ko, gapo iti panangluko na kanyak. Nagrigat nga aklunan, nga may diagangay, babaan iti panangliwliwa dagiti gagayam ko, nang runa iti pamilyak, inaklon kon asaan ada kami ti para iti tonggal maysa. Aging galangan ditoy, Miss F. Kat pagyamanak unay tiing ka panang yornos para iti panakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Marife. Ken ka pagayam Marife. Adda dagiti tattao adumtang iti biag tayo. Adda mang paragsak ken adamot mang pasakit iti rikna. Adda dagiti mangipaay iti saem ngem mangibati met iti adal kada tayo. Sapay kuma ta masarakam to ti lalaki nga agayat ken ka iti napudno ken mangitong paltuken ka iti altar. Alakastan pagayam Marife ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngan. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag, adiyon tupulos malipatan, ang nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama, dito'y programa tayo
Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo amin papagayam. Naimbag nga aldaw kanaragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti surat nga intay kan biyagita ket naadaw iti padas ti pagayam akayat na ti agpailinged itinagan awan ti malabsan. Pagyamanan mi unay dagiti komentar kan kablaaw yo. Intay nga rudan sublian ti surat ni pagayam Janice. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F. Awagan naklatan iti Janice. Addaak ita ditoy Thailand. Kanayo nak ngagdengdengeg kadag iti drama ditoy YouTube. Isu ti liwliwak kan agbalbalin metten a music ko kabayatan ti panagin inanak. Nang runa no kasday nga agapuak iti trabaho. Agdengdengegak kabayatan ti panaglutok. Agingga iti panangan ko. Ken sakbay ti pannaturog ko. Kanayon dakpay kit din asutilen dagiti boardmate ko akadaanan nakkano gapo iti panagdengdengeg ko kadag iti drama. Ngaminton kwan makidengdengeg dan tumetlaeng kanyak. Nakapagsurat akmet gapo takayat ko nga ibinglay tinagbalin a padas ko. Padas may papan ken ayat. Ayat anang ipaay iti ginabsuon a luluwa ken nangibati iti sugat ditoy pusok. Nga uray numano atawanan tinapalabas, kadyak topolos malipatan. Rugyak nga roden ti ag salaysay. Dua tawanan nga gayan ayat ta Janice. Ang maging kay ta. Kat limad pa ilang ti relasyon ta. Adday ta ka manan, Rafi. Di mat na pagsaritaan tanday tabanang. Janice. Anya ka di manan ti pagkaskas na ama. Ni ka di resti. Kasano? Kastaw na iti deket na itaykan ka. Masuro na. Makadandano ka kitayan. Imbag ta nalapdak tirek na. Anya? Uy, agselos-selos manan to'y boyfriend ko. Apay nga mo ibagamon nga gayan ayat ta. Itikas ta. Sardengan da kamaten. Rafi, agkabsat ni Resti kan tibos ni Manong ko. Among maday na, saan ka di? Numaamon ni Resti ti may papan ka data. Ibaga na lakit di kin ni Manong ko. Sigurado apag sardengan nakmaten nga agadal ti kabsat ko. Sana bale, tamay salaangan atawan ti orayan ka. Kalpasan ti graduation tayo, ibagakton kin ni Manong Arman ti may papan ka data. Basit laangan apanawan ti orayan ka, okay? Sikat ti makaam mo. Ket husto nga roden day ta apanagmisuot mo. Ah? Agisam kan iti kasta, rumarti kinatar mo. Kasta agyaman iti pan nakaawat nga ipapaay mo kanya, Rafi. Amumat no kasano ti panagayat ko ken ka, Janice. Ay ayatan ka unay-unay. Sika lang ti umuna. Ken maudi nga ayat ko. Agyaman Rafi. Namnamaam akas na akmat kan ka. I love you, Rafi. So magmamanulangan na bulan ti Orion, aggraduar ka na iti kina maestra, ading ko. Wan manong, utang ko ken ka ti amin. No saan aga po ken ka? Jakmat makalpas iti panagadal ko. Wen, hanggang siyempre, babaen mo't lang dahi tayo iti panagsalukag mo, ading ko. Ayawan gayam. Adagayam ko jay Thailand, kat ibagbaga nang agkasapulan da kadag iti agisuro ijay. Inbagak ti panang tulong ng token ka. Iti kasta, makapan kanto ijay, kwen? Ha? Thailand ko na manong? Wen, nasasayat mo't lang no ijay kan nga gisuro.
Dakdakkel ti sweldo mi jay. Um, Abay, di mo kayat? ha? Ay, saan mo't ngay ti kasta, Manong? Kas nakunako, nading ko. Dakdakkel ti sweldo ijay. Saan ka amay kawa? Ngamin Pilipino kan Pilipina matlang dagiti agbalinto akatrabaho mi jay. Kitaan to, Manong. Mabayag pa'y matkat iti graduation. Kan may sa, ag-board exam ak tupay. Diyak pa'y amo no makapasaak iti exam. Ay na, mabiitin day tading ko. Nasirip ka mat. Adayo anaut-utek ka ngamiti siya. Iso masigurado ka makapasa ka iti board exam. Nagawit ka gayam dita probinsyayo. Angam di ka man laim mawag mat. Wano nag-text kanya. Pasensya ka, no diyak nakapakada ken ka, Rafi. Biglaan ti panagawid mi kin ni Manong Arman. Masakit ngamin ni Tatang. Kasta ka di? Wan, Rafi. Iso pasensya ka na. Okay. Angam kaano ti pa nagsublim? Dituyak pa'y laang Kabayatan ti pananguray ko iti resulta ti board exam tayo. Nakaununag man ang tisinaay mo. Sorry ka din. Di kan gumurgura kanya, Kwan. I love you. Di imat ko na mo ipagamon ko ni Manong mo ti may papan ka data. Nag-graduate ka. Naka-exam ka pa yan. Agam maging gaita, kat di mo pa'y matinbaga. Aging kakaano nga ilimad mo ti relasyon ta. Ikan na kumapay iti basit apanawan, Rafi. Di ka madanagan. Ibagak tumat laang ti may papan ka data. Saan laang akin ni Manong Arman? No di kat karama ng dananang kantatang. O sige, namnamak day ta, Janice. Manong. Atay bagam? Manong. Tika di may papan ka na kayo ka ni Rafi. Amom, ti may papan kada kami, Manong. Nabayagan Manong. Hindi pa lang pinalpaliw kayo. Amo ka na singpot ni Rafi. Isa binaybayan kayon. Ngamin adamat bukod yo apanunot. Itata nakaadal kayon. Ada ka na kayon, noon niya ti plano yo. Nukas na. Okay lang kan ka ti panaggayami ni Rafi, Manong. Sino ako mamat nga yamang lapad ka da kayo, ading ko. Pudno nga ni-strictuan ka, di. Gaputa ti kayat ko kat makaadal ka. Ang amita ta nakaadal kan, ay makaamu ka matan Agyaman nak na maawatan nak, Manong. Awanan yaman na ading ko. Karbungam ti agayat, ken paayat. Iso nawaya kayon ka ni Rafi. Sana parikot day ta kanya. Rafi, agsubli akong dita syudad inton bigat. Nasayat mo kasta, Janice. Kailiw ka unahin na makita. Oray siya, kailiw ko matan ti boyfriend ko. Nakarkarok pa'y kanyak, Ayun gayam, adda good news nga ibagakan ka. Ha? Anya na ita? Ibagak ton inton nagkita ta. Anya? Ibagam kit din. Inton bigatan. Okay. Sikati baka mo, Janice. Oray siya. At damat lay bagakan ka. Ay, umawag ka itong araw. Inton makasangpet ka. Taumayak ijinagos mo, ha? Well, Rafi. Sige, idapa kung daytoy. Isaganak pa'y dagiti awitak nga agpasyudad inton bigat. Anya, mapan ka ijay Amerika kunam, Rafi. Wan, Janice. Awan mo't nadakdakamat mo kanyak. Nga dagayang plano nga agabron. Nabayagan day jay nga impag na ti ulitag ko.
Jak ni namnama ang maaproban. Iso nga imbis nga gisurak dito eh. Sanin taituloy ko kano ti agadal ijay. Ne, apay nga ngagsanay ka. Kunakit di no double celebration ti celebraran tayo na. Ngamin, agpadataan na ka pa sa iti board exam. Naibagak pa yan kin ni Manong Arman ti may papan kadata. Ngam saan matgayam. Apay matasan. Kasano, kat panawan nak matgayam iti mabiit. Saan ka matapanawan? Umandayuak. Ngam para matlang kadata. Mapanak di jay. Tapno ituloy ko ti agadal. Iti kasta. Makatrabaho ak. Kat may saganak ti masakbayan. Ti buklan tanto a pamilya. Kasanon no makakita ka ijay iti napimpintas. Kan sexy ngam iti siya. Sigurado nga isukat naktumat kan ijay. Anya, unay ko ti girlfriend ko na ya. Di ka kadyag sasawi ti kasta. Namin, sika lang ti babae nga ayatan. Kan ipatag ko aging gatong palbihag. Awanan sa balipay. I love you, Janice. I love you too, Rafi. Kita mo, nagpintas abuyan ti lilan na tinit. Saan ka di? Wan nga rod, Rafi. Tunggal ilalan na jainit. Ipasimundag naman ti barong agsapa. Amang isang bay iti barong anam nama. Kaslada kayat mo asawan iti day tanga imbaga ma. Awan. Tinulad ko lang. Dagiti ibagbaga, dagiti mananiw. Ay, ungayam. Awatam ba ito yun? Basit met abaks. Anya ngay tilinaon day to eh. Loko tama. Ha? Sing-sing kan kwentas. When? Happy 5th anniversary, sweetheart. Wan nga paiso. Adjis ti Pebrero ita. Allah, sorry. Nalipatak. Itang agpaiso ti anniversary ita. Happy anniversary, sweetheart. Sika, kanayon mo malipatan Ala, iyag mo ti sing-sing. Isuot ko di taramay mo. Kaya anday ta kwintas. Isuot ko kanya. May ibagay ka di matla kanya kintad mo akwentas. Siyempre may bagay lawanay kan ka. At daman na napinmintas ka. Agyaman ako na, Rafi. I love you so much. Inemabulan sa tinapalabas. Manipod na panidya Amerika ni Rapay. Maging kaita. At saan sa apay mga mauawag ka? Wan nga rin tatang. Awagak ti cellphone number na. Ngam saan ko ang makontak. Nay, apay nga ta. Day tamat nga rin ti kanayon ko adamagang tatang. Imposible mangawan cellphone na. Wano telepono man laang mabalin na apakiawagan tapno makontak na ka. Tatang. Ay, nakarkaron nga imposible no ibaga na nga awan signal ijay. Kinuman bilang kasta. Di imposible nga di na mo ipamuspusan ang tipan nakakontak na kang ka anak ka.
Day tamad nga ron ti pampanunutak, tatang. Apay, awan lam mo maun ka dagiti gagayem na. Wano kasinsin na mabalin mo apagdamagan. Adda, ang adamot ijay syudad, tatang. Awan mo't kontak ko kadakwada. Kahit anya nga ti planom ita anak ka. Adda seminar mi inton umay alawas. Gagaraag to amapan kitaan ti kasinsin na. No adda pa'y itisigod adagos na. Imbaglaangan tanadanon ka dito'y dagos mo, Novi. Kunaklakit din awan kan dito eh. Kinapudno na maudin abulan ko ditoy. May destino ak ngamina ni Jay Cagayan iti umay abulan. Kasta ka di. Wan. Oh. Agmerienda tapay kabayatan ti panagsarsarita ta. Una. Agyamanak, Novi. Gayam. Imayak tag sa ludsudak kumakan ka. May papankin ni Rafi. Ha? Jakmat ngamin makontak ti number ng inted na kanya. Adda ka di kontak mo kan ko, na? Kwa? Inam abulan ng tinapalabas. Manipod nagpa-Amerika. Ngam aging gaita. Kat saan kami pa'y anak kapagsarita. Ultimo text kat awan pa'y naawat ko manipod kan ko, na. Janice. Kailiw ko una yan ti kasinsin mo. Pangaasim tatulungan nak amang kontakkan ko, na. Amang ano adam amom amabalinta nga awagan itchay. Ay, pasensya ka na, Insan Rafi. Yung insurot ko ni Janice. Di nakmat namin sarsardangan akulkulitan. Insan, Obi. Kan may sa, maasyanak una yun kenkwa na insan. Ti amuna kat adda ka iti Amerika ang agtartrabaho. Ngam saan mo't, taadda ka dito yung agsaksakit. Kaayan-ayat mo ni Janice. Isu arumbang nalaang amaamuan na mo't ti kasasaad mo. Ang minsan, kita ang tilangak. Pudilangan tinambal ko at kadagiti tulang ko. Anyan tulangan, di bagana. No makita na ti kastoy ang kasasad ko. Kan may sa awan rupak ngay parang ko ka ni Janice. Ngamin, nagulbudak kan ko na. Insan, maawatan na ka ni Janice. No apay an aramid mo tinangilimot ken kwa na. Kan may sa, no talaga ngay ayatem, saan mo arumbang asaktan tirik nana? Insan, Isu nga rumbang nalaang nga rod asangwam. Iti kasta, makapagsarita kayo iti husto. Ibagam kenkwa na ti pudno, insan. O anya, nakasagana ka ka din? Rumwara kon dito'y silid mo Kalpasan na, paunagakmatan ni Janice. Angam. Di ka kuman agkadkad insan. Patsak amawatan na ka ni Janice. Pakawanan na. Nailimit ko yan kati amin, Janice. Apa, Rafi? Iyak ngamin kaya't masaktan ka. Nagruna numamwam. Asana ko bayag dito'y abiyag. Saan nga umdas arason dayta, Rafi? Amom ka di amas nasaksakit ti naramid mo apa nagilimad iti kasta kasasad mo. Ti amok kat adakan iti sabalya pagilyan. Nalapsam tagsarita. Aring na mapukaw kung tilimbong ti panunot ko. Gapay ti kapapanunot ko kan ka. No apay di ka man la umawag ko no ang text kanya. Mapampanunot ko baikit din. Ngadan sa balim. Iso adi ka nagparparik na itilasod ti mano abulan. Pakawanan na ko, ma. Nasakit mo't para kanya. Ngam, iso lang tinapanunot ko pamuspusan.
tapno ang linipatan. Tiyamok, kit mamimpinsan na kung ang malipatan. Lawan tong komunikasyon ta. Ang nagdutak. Ngamin, nakarkaro pa gayam. Sakit na iten, ti pa nang ilimod ko ka. Isungay di mawag na insan novi. Manugutak. Nga isurot na ka dito yayan ko. Arumbang na lang kumangimbagam kanya. Ti may papaniti sakit mo. Itikas na. Naaywanan ka, kabayatan ti kadam dito ospital. Hala, gusto. Sana bali, tadakan dito sibay ko. Amo aginang panawan. Aginggat maudi nga agos ko. Makapagdanata pa'y iti sumagmamano bulan. Sakbay, di pa nagisublik iti bulot ko abiyaga. Katagyaman ako unay. Gapot adi ka nagsarteng. Aging gap na pagpudno ni Novi. Ulit agtagkid daw iti pamakuan mo. Ayatan ka unay. Janice. Janice, iha. Naimbang nga orasyon, Ma'am. Si kamat, iha. Mama, ko namlata ka di kanya ko. Ma'am. Agyaman na tadi ka nagsartang. Aging gaan na pagpudnom ni Novi. Kinapudno na, kaya't kay din nga awakan. Ngam kanayon nakalapdan ni Rafi. Ma'am. Amom, iha. Kanayon ti ipapan mi iti probinsya. Adda kami laang iti asidag ti kantin apang panganam. Tunggal lunch break yu, iti eskwelaan apang isurso. Anya? Huwan, iha. Isungamin ti kayat ni Rafi. Buy-buyaan na ka iti adayo. Aging ka makaawit ka. Diyak man amo, no apay nga inlimad na kan ka ti sakit na kansar. Day tamat nga ron ti diyak maawatan, Mama. Nasaksakit pa'y ket di nga amang ti panangilimad na kanya. Ngam tinaamuak ti sakit na. Ay, ala, baya mo niha. Tinapatag ita, naamwamon. Kat makapagden na kayo pa, sakbay nga ipulag na tibulod na abiyag. Mapagsisilpukon ti amin, Mama. Ado dagiti maibalbalikas na, akas lang pakpakada. Ngam di akong pinagan-ano. Ngamin, ti amokat pudno nga agpa-Amerika. Kan isugayam adi na kayat nga itulod ko iti airport. Huwan, iha. Idi nagpakadakan ka ako na nga ag-flighten. Isumat ti umuna nga aldaw ti panagke mo na. Kunapay ket di ti doktor na idi. Akat amangan no talulangan abulan ti ibayag na. Ngam kunakmat. Ti Diyos laang ti makaikadang no kaano nga isublina ti bulod na abiyag. Nagkarkarara ka. Asapay kumatapat itugan na pa itibiyag ni Rafi. Kat mamati aplano na amin na ito'y. Nang runa ti panagkita yumanan iti anak ko. Nukasta, awanan tinamnama amaagasan pa ni Rafi, anak ko. Awanan, tatang. Sigon iti doktor na. Amang ano dinan maabot pa iti makatawan. Ay na, kasimat nga ron ni Rafi no kasta.
Ay, unay malakit din, tigas-gas sa tinubyaw manakaw. Wan nga ron, tatang. Agpailak lang itilif ko. Bantayak lang ni Rafi di ospital, tatang. Ay, kawan Ay, kung naalaki din no ada ija Amerika nga gadadal. Hanggang gayam. Inlimod na ti kaadat sakit na kanser. Ket nataningan pa'y gaya mentibiyag na. Tatang. Naimbaga na kumaadagos ti maipapanit ti sakit na. Di saan kayo kuman anarigatan nga agpadpada. Hanggang inlimod na matkeng ka. Hanggang sa bagay. Adamot kit di punto na. Iti kunana adi na kayat amasaktan ka. Hanya ngay nga ron. Tit napasama kain. Adda dita na nakaw. Isungawan mabalintayaw. Nude ti mga klon iti kinapunaw. Pagyamanan tayo paikit day. Tanaamuan tayo ti kasday akasasaad na. Sakbay ti ipupusay na. Janice. Rafi, adda ka di ba ba? Laglagi pa mo kuma. Aka na yun. Ayatan ka unay-unay. Sige lang, ti babae, ti biyag ko. Sige, ti umuna. Kun maudi nga ayat ko. Ay, ayatan ka man unay-unay, Rafi. Pakawanan na kadagiti nagkurkurangan. Ken nagpasulakan. Awan ti rumbang. Ngay kitawang iti pamakawan. Ngamin, siyak tinagilimad kang ka. Kat ulit ka manan. Ti dumawat iti pamakawan mo. Gusto ko napakawan ka na, Rafi. Di man pilitan pa iti ang sayo. Iti kasta, di kan marikatan. Di kan tanang. Adaak lang ang itisibay mo. Di kan to panahon. Ikarit ay tagan ka. Giyaman ako. Janice. Rafi! Rafi! Rafi, agring ka! Rafi! Rafi! Makalawasan tinapalabas. Manipod na itabon day dirapay. Kanya nga iti planom itaanak kaw. Ituloy ko tiyaga, bro, tatang. Sigurado ka, iti day tapangedeng mau. Wan, tatang. Panagkunakat nalaklaka ang makalipat. No, madayon pa. Adakan ka day ta. Basta kanayon mo alaglagi pan, dagiti bilbilin may kaninanang mau. Kanayon ka kumanga agkararag iti Diyos. Dawatem ti panarabay na iti anyaman nga aramidem anak kaw. Wan, tatang. Ket agyaman na unay, iti kanayon apan ang palagipyo kanya. Pamrayaklatan ti agsangsangit, nukas jay amalagip ko ti kinalailo, day di Rafi. Kaslakayat ko apagbabawyan, ti jak panangyam ammo adagos kenkwana,
kadagiti dadakkel ken kakabsat ko. Kasla pagbabawyak ti panangilimad ko iti relasyon mi. No siguro ta saan mi nga inlimad ti amin, mas ad-adupay kumadagiti lagip nga inbati na. Ad-adupay kumati oras a nagkadwa kami. Aging gaita kat kasladyak pay laeng maawatan, no apay nga inlimad ni Rafi kanyak ti sakit na a cancer. Kasla nasaksakit pay kit di ti panangilimad na, ngam iti naamwak nga addantaning ti biag na. Agtalo tawanan tinapalabas manipod pimusay day di Rafi, nga magtaltali na adlata dagiti lagip na iti puso kan kaunggak. Panagriknak kat kanayon latta ti kaaddana iti sibay ko. Gaputa kayat ko ti makalipat iti saem a nagdalanak, intuloy ko ti nagabroad, iso nga addaak ita ditoy Thailand. Kat agingga ita, balasa nga kapaylaeng. Nagkariak iti tanem day di Rafi, nga isulaeng ti lalaki nga ayaten ken ipateg ko. Ngem no man bilang makasarakak iti lalaki amang sukat kenkwana ditoy pusok, patsek a maawatan nak. Panawan tulaangan ti makaibaga, noan niya ti agururay agasat kanyak. Dahiti man ti padas ko ajak tupulos malipatan, kat pagyamanak unay ti anus mo anang ibasa, ken nang yornos, para iti panakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Janice. Ken ka pagayam, Janice. Tunggal may sakada tayo kat ada na ituding agasat tayo. Awan mabalin tayo, no dumteng ti inkeddang ti Diyos, apanang isubli tayo iti bulod tayo abiyag. Mamatiak, nga iti likudan ti saem a naglabasan ti relasyon nyo iti day ti Rafi, kat adan to napinpintas a relasyon a dumteng iti biyag mo. Luktam nga rod ti pusom tapno agayat manen. Alakastan pagayam Janice, kat pagyamanak unay, tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami, iti ingkay panagdengeg.